Dobrodošli na kurs YouTube-a. Ako se ima u vidu da se preko njega svakodnevno prikazuju milioni različitih video snimaka, možemo slobodno reći da ovaj servis predstavlja pravi medijski fenomen. U svakom slučaju, bez YouTube-a se teško može zamisliti savremeni internet. Na početku kursa ću vam pokazati kako se na YouTube-u pronalaze i prikazuju video sekvence, a zatim ćete videti i kako možete da se pridružite ogromnoj zajednici njegovih korisnika. Nakon toga ćete naučiti kako se pripremaju novi sadržaji i primenjuju neke napredne funkcije. YouTube se može koristiti na različitim uređajima, a ja ću vam pokazati kako to izgleda na mom mobilnom telefonu. Pored toga, vidjet ćete kako se video sadržaji mogu menjati bez ikakvog specijalnog softvera, jer se sve što vam je potrebno nalazi unutar YouTube-a. Bez obzira na to da li ste apsolutni početnik ili imate veliko iskustvo u ovoj oblasti, verujem da će vam se ovaj kurs dopasti i da ćete na kraju mnogo bolje baratati svim opcijama koje vam stoje na raspolaganju.